UYINKOSI UJESU KRISTU UYINKOSI elucula emhlabeni ayikho engenzeki kuwe Nkosi uJesu ayikho engenzeki Nonhlanhla wakwaDlamini osuka eThekwini othongathi bridge ngaphansi kokholo lwamama umfundisikazi uMaseko ngizobonga ngizofakaza ngeNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha ukuthi impela ayikho engenzeki kuye konke kuye kuyenzeka bazalwane ngizobonga kakhulu ukuthi iNkosi iye yasithwala bazalwane ukuthi siphumelele kulolu lokuza la eKapa bekungelula ngeqiniso bekungelula bazalwane bekungelula nakancane ukuthi ukulungisela ukuza la kule ndawo bekungelula bazalwane kodwa ngamandla weNkosi yethu uJesu Kristu nangokusa wayo iye yasithwala bazalwane yakwenza ukuthi kwenzeke ilokho nje ngizokubonga neprotection yakhe ubaba wethu osezulwini ukusithwala esivikela kukho konke size sizofika ngiyayibonga ngiyidumisa kakhulu ngithi